Prije nego što krenemo, ovi svi o kojima sam vam govorio, oni su se svi prodali. Čim je gospodin Đukanović puknuo prstom, kao da zove konobara, svi su potrčali tamo da mu pronađu južni dio leđa. Je li to ono što vi mislite o crnogorskoj opoziciji danas? Da li vi tu uopšte prepoznajete neku šansu, alternativu? Da li personalno vidite nekoga ko bi mogao da donese? Ja tu ne vidim apsolutno nikoga. Crnogorska opozicija, jednostavno, to su 4-5 šahovskih igrača sa kojima Đukanović barata kako god hoće. Protiv svih pravila šaha. I nikomu ne kaže ti kršiš pravila šaha. Ne. Nego svi hoće da učestvuju u tome šahu. I naravno, ova moja priča koja je stroga, koja je kritična, koja je rigorozna, ali priča koja je istinita, ne tiče se njihovih časnih birača. Jer njihovi su birači izmanipulisani kao što je izmanipulisana sva Crna Gora. Vi danas kada govore neki pojedini vođi srpskog bloka u Crnoj Gori, srpskog krila ili kako god hoćete, oni sad navode na sljedeću stvar. Čim se rodite kao Srbin, vi ste po rođenju opozicionar, što je ključna neistina. E sad pazite poziciju, da Srbi kažu u Crnoj Gori, ne Srbi kao narod, nego vođstva njihova. U Crnoj Gori su svi ugroženi. Ugroženi su i Srbi, ugroženi su i Crnogorci, ugroženi su i muslimani, ugroženi su i Albanci, ugroženi su i Hrvati. To je potpuno druga pozicija. I istinita pozicija, a sa te pozicije vi možete preduzeti nešto da radite. Da radite na bojkotu. Ja govorim o bojkotu, ja drugoga načina ne vidim. Sve drugo je zamajavanje. Dobro, mislim da je sad pravo vrijeme da vam postavim to pitanje kad već govorite o opoziciji. Mnogi vjeruju da crnogorskoj opoziciji nedostaje ta jasna, prepoznatljiva suverenistička struja. I da je zbog toga vlast u situaciji da, moram reći, uspješno igra na tu kartu nacionalnih podjela. Da li vi tu lično i da li Liberalni savez koji je trenutno ugašen vidi svoju šansu? Da li vi, vjerujem da će to posebno zanimati naše gledalce i vaše poštovalce i sljedbenike, da li vi planirate povratak na političku scenu? Pazite, što se mene lično tiče, dakle, dokle god budem hodao, mene mogu da unište samo fizički. Mogu da me ubiju, kao što su ubili mnoge ljudi u Crnoj Gori. I nisu za to odgovarali. Želim da poručim, ako se meni nešto desi, bilo da je to saobraćajka, bilo da me neko ubo s leđa, bilo da me gurnuo s leđa, da mi je nešto pozlilo, ono, kad se budem rastao od života, a taj rastanak ne bude prirodan, nego se budu isplele neke okolnosti, treba da znate i vi i sva ova publika koja me gleda da su me ubili. To želim da vam poručim. Ali niste odgovorili na moje pitanje. A sada, što se mene lično tiče... Ja se nadam da vas niko neće ubiti. Da li planirate povratak na političku Što se tiče mene lično, znači, sve mogućnosti su otvorene. Ono što mene koči, ono što mene zaustavlja, ono što mi ne da, kako da vam kažem, ne snagu, ja imam snagu, nego mi ne otvara prostor, to su upravo tvrdnje koje ste vi rekli. Shvatate? Da ima tu u opoziciji, da je to otvoreno, da kažu ajmo ljudi u bojkot, napuštamo parlament, idemo ispred parlamenta i ne samo ispred parlamenta. Zašto se ne bi protestovalo ispred američke ambasade? Zašto se ne bi podigao transparent vi podržavate crnogorsku mafiju? Zašto se to ne bi uradili ispred engleske ambasade? Zašto se to ne bi uradili ispred njemačke ambasade? Zašto se strani političari, ti čuveni takozvani političari koji su svaki put došli da spašavaju mafiju, to vam ja tvrdim, ja lično, mi liberali, uz pomoć koja je bila takva i takva polutanska, 5 puta smo mi nokautirali gospodina Đukanovića, bio je na podu. 5 puta su slijetali avioni u Podgoricu iz Amerike i Evrope da ga spašavaju. Govorit ćemo i o tom međunarodnom faktoru, ali mene interesuje, da li ste vi imali neke kontakte sa prvacima opozicije ovdje? Kada ste zadnji put razgovarali sa nekim i o čemu ste razgovarali? Je li bilo nekih konkretnih ponuda? Kako da ne? U svijetlu ovoga što sam vas pitao, da li razmatrate povratak na političku scenu? I gdje vi vidite tačno vašu ulogu? To mi recite. Reći ću vam sljedeću stvar. Dakle, mi smo svojevremeno prema SMP-u kao najjačoj opozicijnoj stranci koja je tada imala paje, zahvaljujući potpuno pogrešno, naopako ide na upotrebu neku ružniju riječ. Politici koju udio Predrag Bulatović, nastavio Srđan Milić, 167.000 njihovih birača je došlo na procenat od, shvatate, koji je sad takav kakav jest.
Znači, mi smo njima nudili. Dakle, gospodine Bulatoviću, vi morate da budete naredni premijer, mi ćemo se vezati sa vama samo oko referenduma, samo oko demokratičnosti i da sredimo taj problem. Izađemo iz toga problema. Naša obaveza je da raspišemo prve slobodne, poštene i fer izbore u Crnoj Gori i ko pobjedi neka mu je srećno. I da se ne doživljavamo kao neprijatelji. Niti da, dakle, vi gradite svoju političku poziciju na stalnim porukama da ćete rušiti Crnu Goru jer je ona, ne znam, pokradena, dobijena ovako ili onako i tako dalje. Crna Gora, sad zamislite taj prigovor, Crna Gora je na referendumu kao izmućena, ali se na iste te izmućene izbore i dalje izlazi. Znači, to su potpuno kontradiktorne stvari. Dobro, ali kada ste zadnji put razgovarali sa ljudima iz... Da li uopšte imate neke kontakte? Dakle, ne sad. Sa ovim sadašnjim prvacima? Ne, sad ja to uopšte nisam godinama razgovarao. To su bili zadnji pregovori i razgovori još dok je bio Predrag Bulatović tamo predsjednik. Namjeravate li da razgovarate, da im ponudite nešto konkretno? Pazite, ako se budu uradili određeni potezi koji će apsolutno primijetiti, meni ne treba niko to da objašnjava, niti da me uči što ko radi. Ja to vidim odlično i anticipiram odlično. I podsjetit ću vas, gospodine Petre, da sam ja predvidio mnoge stvari u Crnoj Gori. Sve što sam predvidio, sve se, nažalost, desilo. Ja bi bio srećniji da se nije ništa toga ostvarilo, jer sam predvidio da će se stvari kretati loše. Ali se desilo. Kada opozicija bude povukla određene stvari koje mogu da garantuju, makar na izgled da garantuju nešto, ja ću sigurno razgovarati, ja ću sigurno pregovarati da pokušamo da nađemo neki zajednički put. I u toj situaciji ste spremni da se vratite u Crnu Goru? Naravno, ako je to, naravno to će puno zavisiti i od stava spoljnopolitičke zajednice. Njihov stav je također tu bitan i tako dalje. E sad pazite, ako ja jednog dana vidim opoziciju da sačekuje, nekad je to bio gospodin Javier Solana, koji se ljubio sa njima. To je meni ličilo na neke filmove koje neću da nazovem kako bi trebalo da se nazovu. To je njegovo ponašanje u Crnoj Gori je bilo skandalozno. On je promovisao čitavo vrijeme crnogorsku mafiju. Šta vi možete da mislite o političaru, znači koji vodi spoljnu politiku u odnosu ispred Evropske unije? Pođe Đukanović kod njega gore, priča jugoslovensku priču. Crna Gora, Srbija, mi moramo zajedno. Mi ćemo ovako sleti avionom u Podgoricu. Čim izađe iz aviona, Crna Gora se mora zalagati za svoju nezavisnost, mora se zalagati za ovo. A Javier Solana ćuti kao riba. To su znači sve bili pokazatelji da to nešto nije u redu, odnosno da postoje neke druge vrste dogovora. To vam je bio zapad. Ali dobro, upravo govorite sad o tom i takvom. Često ste i pisali o tom popustljivom odnosu međunarodnih centara prema zvaničnoj Podgorici, prema svemu onome što se dešava ovdje na unutrašnjem planu. Zašto onda mislite da bi ta vaša ideja o paralizi sistema bila izvodljiva? Ko bi to podržao? Slušajte. Sa ovakvom opozicijom, sa takvim međunarodnim centrima. Je to realno uopšte? Ja sam uvjeren sljedeću stvar. Ako ozbiljno zaprijetite vlasti, a to znači izlazak ljudi na ulicu. To što, molim vas, neko drži priča u parlamentu, počeo od Medojevića koji je nas nazvao, on je smogao na najužasniji mogući način da udari na Liberalni savez, ne bi li privukao glasače Liberalnog saveza njegovoj stranci koju je osnovala UDBA. Kao što mu je UDBA osnovala, to je sigurno. Ne znam. A nema, to je samo treba otvoriti i pogledati. Ja nemam tu informaciju, vi nemate taj dokaz, evo taj čovjek nije ovdje. Dobro, samo u redu je. Ali želim da vam kažem, sve te ljute riječi, koplja koja se zabadaju navodno u Đukanovića i tako dalje, priče u parlamentu, one imaju samo jednu funkciju. Da postanu rupe u nečemu što se zove švajcarski sir. A crnogorski i švajcarski sir se zove crnogorska mafija. I onda gospodin Đukanović dođe, neđe kad želi... Vi stalno ponavljate to. Da. Milo, mafijaš, crnogorska mafija. Da. U ovim međunarodnim centrima o kojima ste govorili, koji negdje i diktiraju napredak Crne Gore kao EU, ne odnose se tako prema ni Đukanoviću ni prema ovoj vlasti. Naravno, to mene ne čudi. Jer mi treba da proučimo, samo treba da proučimo. Koliko koja pojedina evropska vlada sarađuje sa tamošnjim mafijama?
Koji je uticaj opranog mafijaškog novca na njih? Ko stoji iza brojnih multinacionalnih kompanija? Odakle multinacionalnim kompanijama te pare? Ko je najveći švercer duvana na svijetu? Ali evo, British and American Tobacco i Philip Morris. To je tako. Može li jedna malena Crna Gora, jedan liberalni savez, globalno mijenjati stvari? Ja vas pitam ono što je u domenu real politike. Dakle, rekli ste da je nešto što, evo ja sam to formulisao kao paraliza sistema, kao bojkot, kao izlazak na ulice i opozicije iz Republičke skupštine. Evo, prvo mi recite kako zamišljate taj bojkot. To bi želio da čujem onako da... Potpuno lako. Potpuno lako. Znači, sastanu se, molim vas, sastanu se vodstva... Imate li vi s kim to da izvedete? Vidite li spremnost? Oni to treba da urade. Pa to vas pitam. Vidite li vi spremnost opozicije? Ja je ne vidim. Je li to ja je ne vidim. Ne vidim vrha opoziciji. A kod članstva vidim. Kod članstva vidim. I to je ogromna prednost.